Kasalungsungan ming novenaryo para king pami parangal king santong patulonan ning parokya, king aldoning kayang kapiyasan ka rin king San Matias, at yun na kami king kawalong aldo, uling king 14 king Sabado, maganaping aldoning kapiyasan ng San Matias Apostol. Ating pamuntok ning kaya kaming Mission Liturgy, Brother Jerry Basilio, king balang aldoning novenaryo at inyang kayadonan para king komunidad. At king kawalong aldo, ing kayadonan mi, para king kawalong aldo ni novenaryo, patungkulya, karing masakit, at pati na karing mete, ulin na ning COVID-19. Gaganakan kaya kaming kayadonan para king komunidad. At lalawin niya, ing importansya na ning kasalpantayanan. Potang ating sasakit, potang ating mamamati. Kasalpantayanan tinggap da ding magpiestang martir kaniting aldo di San Nereo at San Aquiles. Deti sundalos la. At may kadanting sundalos, makasadya lang marap kayong matinding kapagsubukan at maging ketang kasakitan at kamatayan, makanyan lang misadya kaniting misyon akarelang gagampanan. Dapat karagulabagi, ketang panahon na ating persecution, kareng Krisyano, ang gaking tauling pinandit ning biye, ining kasalpantayan na tinggap da anyang magpabinyag la di San Nereo at San Aquiles, ikwariting pisyag, petutwanan, king misyon akarelang gimpanan, mekad emon ting sundalos, nuni anting Krisyano. At kargo labagi, kaniting aldomuring iti magfiestaya naman isang Pangkrasyo, metong amartir. Metong yang kayanakan, 14 abanwa. Teya niya naman yung kayang sariling biye. Ang ganaking kayang kasakitan at kamatayan. Mipagana ka, kaniting aldoring kapiestan dareting martir, nung makananuya kaulaga, ing kasalpantayanan at tinggap tamo mo naman anting bininyagan. Mayawas tamong ang gaking kasakitan at kamatayan, ing pakiwanan tayo sanang patutwanan, lalo na king misyon at katang gagampanan, ban kanita, ing lubos tang mipanwanan. Dimdam tayo may basang ebanghelyo, at ing konteksto ning amanong pisyag ning Ginoo, merapat siya, king tauling apunan, anong no ing Ginoo kay batnong inosbitis din kayang alagad nga ng mga mano, ing katutwan sasabihan ko kaya kayo, ing ipus may git king panginwana, at ing tinubod may git king mitubod kayo. Ganakan tamong ing Ginoo niyang wasano bitis din kayang alagad, di ninanalang mayap alimbawa, anong nuking kasiwan sukat iyampang kawangis ning Ginoo. Daptan iting mitmong kapakumbaban. At itimid na ning ginuking ebanghelyo, ing ipus may git king Panginuan, ing tinubod may git king mitubod kayo. Anong waman o rin na ring alagad ning Ginoo, midi ng pamikatagon, daptan da ing depat ning Ginoo, ing pasyagda naman ing kasiwan. At kaya ni mekad, mipasyagit maging mabye, mipatutwanan ing kasalpantayanan, ban kanita, ing lubos, mipanwanan, mekad, aliwa mo ding alagad mismo, nune maging kasangkapan mo naman ban ating aliwang mipanwanan. King inyasat ining metong nga masanting nga paganaka, babiyan na kaya katamon, iting kapag masasyan, ating kasalpantayanan, ban lubos tang mipanwanan. Gaganakan kayo ning kwento king pamipakayap ning Ginoo, eman piadyan ketang April 25, mig-overnight kami ka rin king Porac, ketang metong private resort, ketang Babo Pangulo, papunta ni king Villa Maria, kanyang Bali Bundok ining resort. Pero minapon kami kening metong tapsilogan, karin king Sepong Bulawon. At ako inisip na
kay batming mga nining makibandi, pepa pray over ya, uling atin niya kanong diferensya kayang kayang mata. Pero ako kamalayan, ining kasiping na, akalingwan ko ni, pero niyang panahon, kayang panahon ng pandemya, 2020, delani ning imana, tao laporak, karin king parokya at pebendisyon. Itay-tang panahon na 2018, may sakit siya ning ima, kay bat 2019, may balik la king hospital, at ang gana kitang panahon na esasalisay ning ima, at IC pa ng anyang 2020, panahon ng pandemya, mga sabat-sabat man kayang checkpoint, pero pigkapilitan sinimba king parokya karin king San Matias Parish Church, at may katago ning admonition niya ning imana, Maria Lourdes Garong. Pagpasalamat na, sabi ng ulining kasalpantayanan mingana, makanyang may pagkalubing grasyang pakayap. Pero pasibay may subok king pamilya kanyang 2021 last year, kasi ining ining kayang pangunakan, pilan pamong bulan, may kasakit ya, at kakayap, mo naman kakayap, at burina ning doktor ing dalada ni king Manila, at bigla isipan mo na isimbade ka rin king parokya, at pebindisyon mo naman ing anak. Anyang April 25, may kapikit kami, at nanita, mamin na lub, may yapa ng migpakilala, at pega na kanitang panahon na may kapuntala king parokya, karin king San Matias Parish. At doong pami katago na may subok king pamilya, at makanya lang tinanggap grasyang pakayap. Ining pangunakana, may kapag-celebrate niyang first birthday, anyang milabasan na February, kaniting bandong salukuyan. At sana, lubos na yung mipaldan nining anak, at midyan mo namang pamikatagon. Aban kanita, kimpamandagul na, ining kasalpantayan ng tinggap ng ting bininyagan, akwa niyang ipasyagat biyayan. Kasalpantayanan, asana, kabudmi patutwanan, kitang nanumang misyon na kayang gampanan, makanyan niyang lubos mi panwanan, ulining kayang kasalpantayanan. Pero migit kanita, ing maging kasangkapan mo naman sana, ban ating aliwang mi panwanan, kayang patutwanan ng kasalpantayanan, ulining nanumaning misyon na kayang gampanan, datang ing panahon. Makanyang tamong adwaning kasopan na rin atlong martir ang magfiesta kaniting Aldo, na sana ting bininyagan at tinanggap mo naman king kasalpantayanan, ita mo man, akwa tayang ipasyag, patutwanan, ing kaya katang kasalpantayanan, at kaniting Aldo ning kapiyasan dari San Nereo, at San Aquiles, kambya ng San Pancracio, mga intulid tamong milinan sika na natetagan, banting upayang, akwa tayang pasyaging kasalpantayanan, batang lubos mi panwanan, at makanyantang makibat kayo ning panagkatanaga ni ting pamigunam, king kasalpantayanan lubos tang mi panwanan, nung iti patutwanan, king misyong gagampanan. Kaya nang milabasan na eleksyon nating metong kainakan misan, may nga mano, uling pa naman kasi magboto. Sabi na kasi anak ya pa mo. Pero masanting niyang pag ing kapiyasan ng San Pancracio, 14 banwa, metong kayanakan, kayang panahon tamo, panaman mo naman iti magboto. Pero karawula bage, ining kayang kasalpantayan ng tinggap, pekikwa na niyang binyayan, pekikwa na niyang telakaran. Nagyang king kasakitan at tanggana king kayang kamatayan, makanya niyang binyayan ng kasalpantayanan. Mekad makanyang tamong mayawos, itamong bininyagan, emo ring makatwa, pati na anak, kawangis na sanang San Pancracio, ang gaking panahon ay na sana maging ding kayanakan, kawangis ng San Pancracio, mamiyang inspirasyon, ban agpangking kanya-kanyang kagiwan, ing kasalpantayan ng tinggap, akwayang biyayan, akwayang talakaran, atin mang kasakitan, at sanang gaking kamatayan, makanyan tayang akwang patutwanan, ing kaya katamong kasalpantayanan. At king nano pa mang sakit a panamdaman, kalupan ng Lisel na tao porak, kayatang kayang kwento, king pamipakayap ning Diyos, king kayang ima at pangunakan,
Maragulyang bagay may akad kinilala na ing kasalpantayanan akayang papasyag. At makanyang tamong lubos mi panwanan nung pakikwanan tayang patutwanan king kaya katang misyong gagampanan ing kaya katamong kasalpantayanan. King grasya ning Diyos at king inspirasyong babera kaya katamo ring atlong martir ang magtias sa kaniting Aldo, San Nereo, San Aquiles, at San Pancracio. Mangintulid tamo sana anting bininyagan. Ingakwa tayang biyayan, patutwanan, king misyon na kaya katang gagampanan. At sigurado tang mipanwanan, ulining kaya katamong kasalpantayanan. Paganakang babiyanan iting kapag masusyan, ating kasalpantayanan, bandubos tang mipanwanan. At agkatana katamong iting kapag masusyan, king kasalpantayanan, lubustang mipanwanan, nung iti patutwanan, king misyong gagampanan. Manahimik tamo king makuya pinandit. At nanupin kaya ing misyon na sukat tamong gampanan, lalo na king panahon ay tining sa lukuyang mamarap tapamuring kapag subukan ng matindi, muuli ning pandemya. Nung uli na daring miyaliwang bagye-bagye, may nga palyari karing aldong may nga labasan. Mga intulid sanang anting bininyagan at tinanggap king kasalpantayanan. Sana king bandang tawli, lubos tang mi panwanan nung pagkapilitan tayong patutwanan. Ing kaya katang kasalpantayanan, king misyon at kaya katamong gagampanan, king misyon asukat tapang gampanan. Nanuman ing misyon asukat tamo pang gampanan, lalo na king salukuyang panahon. Pangadita mo, midinantang sika ng tiyatagan, banatin mang kasakitan, ampong kamatayan, kawangis daring martir ang magtias sa kaniting Aldo. Bikasika ng tamong lub, patutwanan, king misyong gagampanan, ing kaya katang kasalpantayanan, batamong lubos mi panwanan. King katahimikan, pailalam tamo yung kapag nasantamo king mayap ng kaburian ng Diyos. At nung nanuman, yung mga palyari karing mga labasang Aldo, at karing daratang pang Aldo o panahon, pakikwanan taya mong biyayan, patutwanan ng kaya katang kasalpantayanan, king misyon tang gagampanan, ban kanita, sana, ingabi-abi tamong mipanwanan. Ating kasalpantayanan, bandubustang mipanwanan.